Yes omurebe gwitu owankore media kandi omurungi munonga ntukutangirira program egi kandi manya serebu wawe kandi riza twabaretera omuture numutushaba munonga bahiza woine abagizi bingi otakukimanya abantu babene bajanga omuturetere Lilian Nabasa abajya heru za Dubai mbwenu Ruhanga yatuyamba kandi twamubaretera mbwenu bakureho madamu abarebe ba Nkore media mukama asimwe kandi asima munonga kandi Yesu nabakunda munonga nanye nimbakunda mu izina rya Yesu mazima amazina naga bagambiro nkani unobasa ko amazina ndi Lilian Nabasa umwishongozi wa gospel ku Rugaburengero Izoba kandi wabishongore cyeshonguru cyamani munonga echa karenda yawe nojine ni Yesu abandi nemipangiriro iwe batakukanga nabe byabo bibashobeire iwe Yesu je Ruhanga. yes nuwogo mweshongozi murungi munonga kandi twine bibuze bitwenda kuganiraho nawe omudakika nce ninga nyinjiho kandi noza kuba noerebera iriya ni nakutangira umurundo gundi nakushemerero kandi nyenda nkubuzeho tutakagire hare omukaninka inzara mitoma ngarama isingiro bukanga isingiro nanahurira mitoma nanajangu ne yabushenyi kandi so nozagwa isingiro waba Kate music ijo gitandika bwire ki music ngagitandike 2009 nakeshongora kabene kagirangu Yesu wanje niwe ndi kukunda omunseji Yesu wanje niwe ndi kukunda umuri byona wenshonga nanyakankunda batyo cyeshongore cyo kakibonire munonga mbabazi ukaba utakeshongora ahubwo before kuza kore cyeshongore cyo nganye shongoro mucaci nanombugenye bwe cyaro kweta mukore kwaya abo kuba waza kureba music abona beshongwire abingi tubatankire n'igwe shongoro kashanga ngo cyaba hit kikakogwa producer ki producer wachikozire bakamba mweta Junior Klein arukoro mu Embassy Studios. So Embassy niyo yakuterire hit hit by then where niyo yajinterire hazara akajinterera bushabambi kakwana offer akampa offer wari munonga Junior Klein video nkajitawe akajatete mtware 5 tweyiye yagishashura yanyebo yagishashunka yankwata warabahose omustudio kereta muninga hino wazatija kugira talent y'inkurebere mu mucacisha nkutwara mu studio giru kuwana mu studio abo mpicho muri mbaraine umweshongozo unabugino mucacemwe namukunda kunamukunzire namwegomba namubuzaho nwe yanyorekero gumuhanda we yakuzatija nkutwara wa Junior kandi weshongore mazima nawe warogwa kakubera umuhanda nawe so ari kwije mutawu nomu okojire mu mwaka gwe nugwo gumwe kija mwe 2008 nyizire kushoma obunansi koshire koko bwo kutrainingwa doctor kutrainingwa butari bwo kuzo mwishomera yakuna kiro twa trainingwa kutwa trainingirwaho byayanga natandika kwe nakora mu ka drug shop bashashire mtware ebiro kwezi narugena funo mu abamwe kitchenware by then keri harimba guta street natandika ngoga cyeshongo kiti cyaba Christchurch kugira ngo niho natandikire okugira businje aho none atandikira kweshongora aho habamwe kitchenware ukabajire kushomaho ukabajire kushomohereza senior phone yes senior phone none akomera ba uji bawe bakabene benda bamanye mano basa kushanga umuntu ari nko kwita kumanya nishomereri washomiremo nkashomera
cyo kubanza primary nkagishomera Kamatari Primary School ya LC yitu secondary nkabonaho chance eketandi cyangwa ngati ndarije kufuna umurimo gwo kushoma kurenga primary akatangiye secondary school yabishiki bajetangara magal secondary school nate kiriho eriho kane amana mazima hati nembabazi yakuwazaho watandaka natandika ntunashomira wow mpaka waje marafu sefo yanje ntunasirinjira muzayi wabe nafayo ninga n'umukade ndimba nakutwara umukobwa nyowe nkaza kwetegeza nashanganye ne kaka na tate nkuru abakuzara mawe so nubo banyurire Lilian koine nankani ba testimony nubo banyurira okorogwa mukaka wanje yaba atakabyamere torabyama bo kugira ngo umwendo gwajwire ngo kuza kweshweka so tokabyama atakabyamere bakiriyo tukabasima umukamera agashwe nkuru na kaka bari yabo nuko cyane cyane ruhaga bakangariza icyo bwiga cyanje ubwo abaziye bakababara hi mama ariyo ko kaka atake basizeho yes kaka na shenguru bakabara kubi kandi mama wakari kubi munono ngatata akafa no kumati kumumanya yes mwenyo abazi nimanya shenguru na kaka wanje na mama ruhanga nayo bari mazima kwihayo akakwiho mu akakoreto mu step by step karampora omurebe wita kabena kumanya ubwo mweshongozi owakwiyambireho cyashita kwena amateka n'ubwasta kumugamba bundi amweshongozo wanyambireho kunyereka studio ejo nanachi nakitagecho no basa kushanga yakuyambire no kumanya music kutereza music yanje ngajetere okano chetere ombi afayo ngani manyangu wa composing echeshongo chachine bitweka byinji nubwe chikobe chamani cheshongo cyo kwanze china composing chikachine bitweka nki 15 mu studio bajangu tsoba ko bukora genda no bijwanguro ihe munka bibiri bishatu by'ukunda onko wanyereche studio ni Lady Diana ine chachi wakayachitira akayashongwiraho Diana ka nkashanga ari umuntu w'amani ni wetu waho amani wamanyete nanyiriza kuba umuntu w'amani wamwebuzaho nkani mutino of course nkani mwene byo kugenda mpora nkani mutino onka tarangirira itumanyereka studio nazayo mazima Lady Diana we bari munonga kuyamba omngaho kuba nko kuyambire tokamanya niwe hati no basa ku recording nka video ahantu harunje mujote utazambwine producer murunje tija kukorere so umuntu yanatanduka kamuyamba nciba kije kintu cyamani mazima nuwe nayeburize kwa credit kuwa katira keshongoro kawe iwo katero uri kumangunikiza kurabaho ninga ukarebera in fact mbweshongore byeshongore binatiro bwiro nuko kabe by then no shokotera album ubona ujushohoza yona sabye shongoro mukaga muzono ndakutugambira ngo jindi ya mukaga jona kabikorera offer nkaba mushashurayo 5 3 atijo koreho yeyiye ya abyeshongoro mukaga binatiro bwiro bumwe tinchi byishuka by the way konka Joyce wanje nwendo kunde yaresere nayanjurwaho kaco mu bantu bakumanya yabireriye ya mukaga nico cyabe kije cya wamuhero mu kompo omuktar acid cyo cyashiri ya muhero ya namwe tinizo ryanshanyize nkizo yuko banza kurekeshongoro cyanje top radio baiza we top radio kigambe stera mukama mbwena je umugisha hero no manyangu top radio no mangu top radio yabeshongozi bona bagosipa binji ni yabanjiro mu bantu neye bari munonga kubabona abantu abo tukozireho nabo nibatereka ngo top radio kakora umurimo top radio akaroho mu kozi bakumweta Fiona kachitera kandi wanje kanushangu mbwenu Yesu bwa yataya ngakwata amasumu natera binabe nimanya ta top radio cyashogoro cyane so wamara kushoza izoba ryawe ryo banza kukweta ngo ijo eshongoreho ebyeshongore byokozira byeshongore hahanta abantu bakurebe izoba ryo kubanza kweshongora no All Saints Church yes igicace ryaha yes bakabatine ka DVD by then nazona ishongora mbwenu ntyo unkahato kutugamba atari mbidonga atari mukibankunda next Sunday bareta DVD ngo tweshongora then n'umuntu gwanje bwo kubanza kupangisubwa kushashugwa
tindijuke mwe nabo nje ni 20 kumaho ari umushamba mweta Didas narga awitwa cyaro henyine Didas abantu kuko bariyo meetings zembaga je ntwendo mweshongozo ati no wunyine bakampangise cyamushanje mama we ngani nshikoro mu bamwe yes ngani nshikoro mu bamwe kitchen we 2024 by the way kunagireho banshe bawisinjira umugenzi noti banshe kuna ico mukasenta nazushuka kitanda natemtoro yanje mushanje nareba korano basakore senti izuba rumwe eri ndizo bari yanje na Agent Music wamati music neza korgambe cyamani ubwo geshongoro rya bihono bayo yahandikira yes ni nyahandikira mazima kandi nyahandikira no kutandika bwiro mazima hangogo n'umurungi kandi akuyambire kandi akwihire hari ubwo yakupangisa kandi yakutamo bwesije mazima neki yakozire necamani warebe sete waje twari umushanje ubwiro bweze kaziri nyingi ubwiro bwoko burano byo tenga nafuna chance bakanyita kwishongora muri kwishongora rawusha rero nafuno wampangisa ushanje kandi ko watandikira ubwiro bwo hono kagaruka nyuma aho natandikire ngeceshongo kitu cy'abakristo yuko nacyo gamba natindagarishire nyuma kama kanje remba basitimani ganje wija notere geshongoro watera hits wija wa karende jo na ansem karenda no chimanya eka shora bwireke karende kashore 2014 umukwa kashatu yes eruterwa Don Baramu witu we mwena kayambaho Don Baramu nibajyango akaba Don Baramu history inamurireho wakashomaje music kandi akakurira mu chachi y'abakristayo so akashomireje music ishengo akari bari Reverend Soto na hate na Reverend konke cyangwa cinko basa kumanya Baramu engaro zeye zino mugisha hino mweshongozo wiyaterire ceshongoro atarayimucire karo namwe ni Baramu ahoro hona wanoreba nkore media nagirebera kimwe Baramu Don kama kwereze byone byo rukwenda kuya Don Baramu yankwataho yakwata music yanje yatandika ati tinkagaruka ganye Baramu thank you karendo ukakireta urupapura otikanye shongore karenda ya karenda uko ine tayitejo ninga mukajibonera mu studio tayito kwizire kambandi yaho reba ngato twine program yo kubugana Shahina for example Shahina ya kunga mukamati yachikunda twabuganira umushahizi yanageraki ezi yanayenderaho rero muko planning ojote biri 10 byukwa munano benkumi 22 nyenda korechi uko mushango tachikora nagira ntobwira buri byone birukwicira nuruhanga kubabye kwatireho ekikumanyisa ranga karatira hakarenda ebire bino ija korechi nubwo kitakahinduko irehe byito bitkweteka techa na ifixingira wecho so karenda kikakindi umutu kumara imyaka nke 2-3 so onyaka nke 2 obwigo ko bwino mu mutwa ranga kawe no mango kiteka teko music nibwo bwiga wija wachisa Baramu esete ninjaho kawa tanchire kubonabona akakuyozinga ho wiyo tumunonga konkobwe nkana tanchire kwekozesanya nakaduka kanje mu Central Market Baramu akanye mitwaro 20 yes na composing eceshongoro canje ekitweka cyaha muheru kuna cyo mu studio nkanye nebitweka 2 nogeza utaga utandika kushomesa abana embaga yawe tokwija kujikora then echendwara bwira bushesha ngachikompoze nje mu studio wachi Baramu yanje ate ceshongoro kachagire bitweka bici agent hati inkore chati ye echinji naza inajantere bidongo naza microphone chip nachitera then mbyafayo baida nugugwe guri umurundi gwanje gwa kabiri kuza Kampala so gaguri bwo kubanza kwetwarayo nkahika wonto Baramu kwebe yashitamati aha computer amashanyarazi gagenda Baramu n'umuntu wo kujya shitama already akaza computer ye word set akakutereche shongoro 5 hours akachikoka tembo kagarako wiwa binorga so kuna shitamiro nti yatandika kutera amashanyarazi garagaho
gakargaho izooba ryona natemba nagaruka mbara atemba wije yampereza izooba erindi kuyabese igura ati computer gagaruka gagenda baramurenge twongane nomanya nte namurenge baramwececesho ngo nakucereka ejo ati tukakoraga hamwe aturanga inenshonga bwace kintu kibaho atazangiza ko cyeshongoro cyamani ntumbuye ni cyantama mbere kanche gati ngiza ko cyamani nijana hebwa chance yindi yo kugaruka nakikora nijana cyo wakikora wijana izo barimo ndagari bibi kupromotinga na kohereza cyeshongoro DM swaka cintere yo nachohereza nanga cyeshongoro nkakiteka library umwe by then musalamu neza think mahata hari kunaje kura na uri cyeshongoro cyashashamara siyona baramwatinda kugambire so nuko nakozire ntyo karendejo karenda na wanore umugeshongore bikisinyire kubejyama no mu Western Uganda nomanya umbajungu bo bine kintu kibakweta all time hits kushanga ngo cyeshongoro timeless hit kitwireho kandi no munyaka y'icyamara koze 2014 wabaramenya ki mushanju almost kashanga nerizo muntu nakitera zina umamotoka nebyo kijwiremo so ejini timeless hit niyo tugambaho kandi cyeshongoro na ngeki nani ngambira ekitwantu tugambaho before camera nko mubajungu no shangabo bakora interview nkeji kandi nto tuza kuhikayo bakugamba cyeshongoro ririya natandika kugira ati kunashobize cyeshongoro narugamu bakigura miliyoni igana cyagize kiti cyankorerayo 2 cyarisa producer cyarisa abantu nkamunana ba managers kandi uko niyo torecerire so we barekusigara no gwana kuwarjirari karenda ninjama bagaho kagatera aho buri hamwe waza wow by the way karenda mwene karenda kama ajerezo mushi ako na hati yesinye shongwire ibyeshongoro nebirungi ninkima ko abantu bangambira bakunkunda bangambira nebirungi nyeshongwe byeshongoro birungi konka karenda nozana ha mukoro muntu wote shongwiro mwe karenda nabasa kugenda tamanyire ngo niwe so na anthem kama sasa konka mazima jenda tugiye namazima ya kikatandika eri hit nesha hez karenda jonka je chestina sacha nanaka tindatina kaya kigambire jateche kintu kiriho kubuza tindatine ne anthem so nahati karendo mu gospel anthem kiriho kubuza kandi mwe bare mwe n'abantu kandi nababe bajaririya ni unoshoze ekiryare kinde kikatera karenda naza pressure ntwanta pressure konka kuna ize najirana abwakino ye compete yes ninkimanyi abwakino no competing niwe kenyine abwakino nza pressure abantu terekera karenda already karenda nanga kajife ne yawe karende jonka jihumuza harubaje hatanatandika kutere bindi ya nabyo bihirwo mu gishanka karenda umugisha gwayo gukina kine hetampikize mazima bae makapera ka karenda yawe jo mazima karenda yawe no jine ni Yesu abandi nemipangiriro iwe batakukangana be byabo bibashobeire iwe Yesu jero hanga hari ikintu kiwashongwireme cyo mujyango gumwe no shabaro hanga nicyo cyanje konka anyway ecyashongore cyo ukakikora kandi ukakitamamana kuwarjirari karenda watekaho kiya narijirari karenda nazabusya n'ubwira ubwenkandi ya pressure no kurasaho kimwe no bwenkani nkora a pressure y'abantu karenda kweze kushobora no kurasaho kiyera watera ubusya n'ubwira cyakora watera ubusya n'ubwira nicyo cyakora kunajabusya n'ubwira nataho tokamanya ningane ya bajo tokamanya ne 2018 enataho wakubaroho naco kikakora we bare nataho ibinde byo byampora Yesu nahabwawe narugaho yes nataho tokamanya ejo tokamanye kabeke shongoro cyamani na hata ne cyamani kandi na message yabire rumu eje y'umwana buriya nanashoba konka eje y'umwana owishomero dotso ogumwana ubahire ubasibwire yemukishe akahobutwa deno kashanga bwita oweye ico message ukagiye message ejo ni true event kabaho ningo ka imagining true story title y'Icyeshongoro
omururu rw'2016 nkahebwaho chance yo kutambana na Honorable Minister Bright Rwamirama nakwetegereza akaine titles ebigambo byeye bishatu byabiragamba no munonga kintu cyabireye cyababa nenda gamba akagamba obusyanubwira acishoboraho kwe ntuko obusyanubwira nanye naceta nakista wanje akigire kinde kino buzar ahura yajat eshowa kubaro kuno ndiyo mporati tokamanya kudye byababa nashobora hati nija nakwata to nabishohoza ntyo bukoratine then tokamanya naje shobora mu rurimo rwanje then je story yo mwana w'umukazi yabe naza kwita umwana mukiba kitowe ejo true story no wajintebize story yo go wabe na kurga kamparo go wakagari true story no mushubuzi wo muri mbarra nkamushitamira harubaju yanteza ati yanoreba yanteza mutuma ntukunomanya hinecesho kindi ni composing amendo ndeceshe chipati cha muhero ranga yagireta byo tuvugambe bukorwa mukama tokamanya yashohora kikabe cyeshongoro cy'amani promotion wise kikakurira seto nyingi ninga naco kiketambuza no burahati tokamanya buri hinkwemera kujeshongora maya abantu abinji bayiza abantu bamangu ni cyeshongoro kise cyoyineho negishani bamayangu ni cyo kise buri hinkwemera kuceshongora no muntu aracurire kuyihana cishohoza nahurira kisiyo mu matugeye so producer wacho Don Baram still Don Baram ajezo titles ishatu busane bwira tokamanya na neje ndijo Don Baram zono kazimuhaninga zona nwe yastira akatera akatandikana karenda yataho busyano bwira kacira Kampala yataho akubarho akayagira her na atari ya her by the Don Baram konka nkanzo wa producer wito utwine hati Deus Kabagambo wa Short Tunes recording amaraka ino kuba kubukora nyo think of mine chikuru woshashiri amusindikira bara mwachi recording achikohereza nuko twatiro wakubariho nuko twatire tokamanya Don bara mu respect wagamba Short Tunes nawe kuberireho umugishogo mwana Short Tunes nawe mbweno toyine cyo kumugamba hacho nko mchega banzire ngo ebirebi noreba demand nayo ni mpango aro muntu nkabanje ko nintambura nje atata noreba atati nkabeshongoza tiririya nogira atakushaba miliyoni 3 kweshongorera abujenyi mingi 2 nyombagira ntati nobu wakumuhitano abwenci nogendo kareta kamiliyoni kamuhi 15 se nogwa achikushabisha tokarira hati nyombagira nti nobu wakubashaba ina ninga nobu wakubashaba zinga abantu bamwe bazine sere bagumwe bazibahereze nimwe muze international kuba ekintu kimukozire promoting ejeshongoro nekintu kigumire okushoze cyeshongoro kukikompozinga nekintu kigumire twazari yeco no shangori abamuha sente nyinji ucizoke mukama buri omwe no kwa kumujerekera kongani nkwa ubujurizi buce harayinagira hambaga bakabampire 1 million nembabazi kayo kandi nazo nembabazi kahumuro kace hango ndaramisho no mwishongozi w'umwana wa gospel abamwe twakwenda ngo babatungure ninga naranga kucegambira nkanyoni nkigamba nka promoter abo kuba wanoreba umuntu bayizawe tutakagambire binje muza YouTube yeye nabasaririya ndi musubscribing Lilian nabasa musubscribing nitwe ana kansi makaja interview mu yagambira barebi ati mwa mutasubscribing leti ndamanye ngo ni munkunda so musubscribing ati lista isemitwaro nkabiri ya subscribers tumwereka mani ni tureke gumantura geshongora asimu tukakizubwa tukananka tukagira ukubaje then we tukamureka kandi atakura tutamukurize na munonga YouTube channel yewe nasari antuation tugamba bamweshongoza mwacitere kintu akargahonza amweru of course wori ahantu noraba ntukuba kwakira uri gukuba mukamambaga kunenje konda ka balance to no manya to kumata pressure tinyanda balance ndaka to kikore cyo study cyo ndabamba chimani kaja simple zanje zona zimbire nanka najanta mukama izo zibasa nembabazi zawe shanga ko tanumnene wa Kampala bayire miliyoni 5 bakwireza level yawe naho katere kintu umuntu akajya twakora kurenga no kunanimanya
mabara abana bakuriya ijukana bari kunu language nayo nebetagemwe hato shanga ngo abahagizi umwe no mwene banga kugambira kare batira nkizina konka tare ucinte kiri different kibakutukiza namwenu ruhanga yayongire kutuyamba nimwe muza kwikayo mushanga manyijo bisho bingana kanarira atira to mweshongozi wa Kampala tugambira ikigambo atatugize ati konka mazima nitwijambo buraho kuturaza ati muje tunava tubasuze ko makedi za fe kabire no yavugambira so bingana kanarira bavuga bingana utafayo tokamanya kuko cyashongora cyawe kikugira tokamanya nyinshi kare ni tubaturahinye kandi nawe nimpora na Chameleone ninjira kora interviews nawe akaroba ahi yarijire mu shawo nawe nahire so nyon kanya ni appreciating barexi ninyo kushanga ankore media nenye tangu ntenda kuyoka interview na Kampala manyani bakwenda konka abamwe bantu baterana amasumu namwe nabarebe mbita bareba Lilian mwamuhurira kandi no mweshongozi wa mani wamwetambaga yawe nambaga zagireho zona ikintu nakikoraje munonga kandi nabyo ruhanga yambire tinkareba guwa mukaga muri Lilian ajya hari free nembabazi mazima so tugumiza mu misho na no mweshongozi witu wa mani twine buzo bici business yawe kuja wakikora bwireki business nkanye ningondo kushobora ngatandika okushobora tingumana cyo kukira bitinje kushobora nkanye nemyaka nka 11 n'ebiti abana bakora bo mucyaro bekorira ubanda bekorire Kabaragara basabye ngo natandikire ntushobora kandi abanje cyo babatakukimanya wija watambika ngo business yes ombamwe wija okaruga mu byaro mbamwe enterprises abamwe kitchen we yankaruga mu 2010 yes ngwendo ngakora mu mwaka gumo ya 2010 nubwo narugomba waje tireka ukoreho business ya ndukusiburana nabo ndojike kivuro cha Bugembe ecyabiro ajiko cya kani kani ako niko kutemba stage yanje umurundu kwanza mpango hati kunagireyo nkantaka byamagesha zenjesha 2 wazo ajipo bwiro bwenkitwa umurade niwe abatitebekanise no niwe aba response yajati jose kwigura ubuga nazaho kunagiro ino mwana umyono wafuke mwana waje ijuba babire ngukunagira bageze baje gugwarwe baturetera bishongozi agwarweho ranwe na mpuzo ya twa kankureririya na hata ho kwemera mbagera bati kare ndeketa kashowire by the keri Yesu wanje niwe ndukunda ya twatukiriya kunatangire business kuna twaragoshanka mu shanje nani nzekiro nabyamu nayibonye kare kuzamura kasimuka shanka muka nashanga sumu bakunterera tekina yakoze na mango gugwa bwarema natambura mpa nazaduka ntumwita mukade ariyo mukadari namushobora kibiro yaje twoka mwana wakunda music mu no gubasa namjanta nanye nimbevo mu Rwanda kwasibura najera nabajandi nyenda kutandika kitchen wear ubusente bwanje buco nabenyine nagitandika mu Central Market bankomera n'entanda bagira ibintu byabo bampire ngume bashashura mbora boko ubusente bwawe ine buce ukushobora muri mbarira hono natandikiye mpaka mu kitchen wear nazo mu Chakara hati ndiyo myenda y'abakazi in fact nyenda business ejo nayo nekora munonga kaneshangwa abantu bana no bagambira no bagumana neshangwa umu Western Arcade muri mbarira opposite na Central Market ngo kwashuma Vision Radio Empire tunde myenda y'abakazi eyabana Take London emyenda buri muntu kwakujana umusafi eza nembabazi niho wakiro kagiroti datka abenje nibajyangu twayishongwire twabira abamani reka tugumanye zikiyonga iwecho torachikunzira hati music na mnongi to batakashira higuru mu lockdown age corona wave byone bireho
aho kurebera ngo ushima kubona uyina kandi tukakingwa businesses twakingwa kweshongora konka embabazi ko kace umucyaro hino bundi nabene korayo abeshongozi bayida tusheme kuremera kintu cyo nakwetegereza ndaza mu details konka tusheme kuremera kintu cyo diriya neki kiri ninja kiri nka person konka tinda ruganda kikuburiza nkareba noteka ebishani byejo nungi nareba notekaho hino kuwahandikire wawe nkatabachi ruhanga akakikora yashyireho sitabu kombekera umucyaro ndi umukazi mbwere indekere ho urutoki nozamo nawe neka ino mushiranye n'abana twineka umushisha abazima bari nawe bari kureberera je nawe bari kureberera je abangi najya ati na konka munyuzi ko kuzamo ko takamubwira nurabingi najya ati nyo nakubona music jireke music ne yabayayi nampagira bayida cyo bazana amagutindi muyayi shaka nana mangu namugiranta nafune mbaga food ngungu baninze na supporting n'ikirungi mununga mununga wagamba abana oyine banga n'abana bashatu abishiti bashatu abana nabo bari kureberera family ukabalansinga business ukabalansinga z'imirimo eka family nkagireba amazima bari umushijo kashanga yakozire ninga mukwataniza kozire hamwe azo byanje ashobora munonga kunsinga konka tukozire hamwe na leta kikumindete chini in fact wachigamba cyo kushoma munonga konka riye ruhanga rogo oyireho kushoma kwitwa Afrika akubanyika nabwine diguri nayongireho nyowe konka talent nibajyangunka America diguri hati bakijire bajyanguri yani engere yashomisa abantu bingi katumuhenka diguri yo bushome jesho ngari kuri munonga namwe nishemire by the way nduguza kushorwa musha wanje akana akora mu Barclays Bank by the way twarebanire ngamba nje ku banking center zaba mu kitchen way ndiaho ndika akanyunyu akori size level yanje nawe tukatine buzare mbwe tukatine itusheme kwantu zigitere tukuza kushwera nawe ibyawe ndagugire mu details nabanywana bakagira kunga apo aho kuriro mba obuzoro musho kushwera wana shogu tashomere kare bakahumzo kaririya bakatako ndo ngare gacira hanga kuba ruhanga nabakutebeka ahingujira and good chance ni wherever ruhanga kija yakutebeka kangugandere by the way and mizitu n'ikirungi kuzikwata mpora abo same people no kushangana umwevugana ninga kagora umsanje kunka aporanga kakumukazi same people bwa mwetunguro gwagira gute nareba nkecho njante mukama echo nico cyeshongore cyo ntakagira cyeshongore cyo wawagamba heke areke shongore cyuwatire na bugembe bana cyo kibonire uje mutunguta bugembe ajejo sho Pastor Wilson bugembe ko nambonere akahaho Welden kuchizwa ku bantu baceta kabesere bugembe kweshongora nana umurade yanyeta umurade mbambe nawe hino kwa kunda hagira ka chance akija nakira kumbe ko njano mwanguri no sakushangana ni mwangwira kana utayine nshonga umurade na nka Patrick umurade yes yanyeta jatiria ni center harubonche kokayije naza Welden na ishongora nkeshongora bugembe yashikira hashitamiri yandeba hatukuna bende onka tomorrow abuza Jean Peace nyendo gumusheshe ngo nyicho gukora nawe korabo tinda moronzere nembabaza nizo za tugisere kune bende aho nanka na funesmia ati nyenda kuchikora oronde producer mo kwesiga turonde no gumushongozwa no recommendinga ne korabo temba bonda twazo wa Deus by then na temba bonda twazo wa Deus yaja tweshongora arichi na mugambe cyane intekateka kandi twayishongora ari yeje izoke tunobasa kuchikora utagire mu kwandika ndayikani
yatayo chorus nazo nanye natayo na benita nanga cyashongoro cyo nacyo nikirungi mazi ngenda mu maso twacuriye twajya ngo ashiriye amurunzirata bwivira imbabazi nizo zatubuganise tutyo hanga kajya tukora bokebe njaka kunda nawe stage performance ecyo shongoro cyawe cyo kisa mukigambisa abantu bingi nangwa abantu bamwe batangiye kukikoresa murani kikwata abantu bona okakihandikira gachehandikira ni true story nkagireba ukataka shanaho kava yacho inoko wagikozere no yonkeri nogireba aho attentive isho wandebire cyo shongoro kiticho rwato mutawe nechamani nembabazi okachehandika ku rugade wano katekateka ho warabire kuri nkachandika nkaba by the way cyo shongoro ndi okutube turi mu lockdown kandi nyene abinyerisiza enteza think man ko kuri isa cyumanya nyene ninyerisiza atukuna bende untekateka ndaba tutungo tucero hango twatire nyo no mwamu wanje jana tshikana ibintu bire bo wabandi bayira we message yije to andebire yibari message yije tyo nakakora bahereze muka kapera kejo nanka kechesho isho wandebire buriya nuwe nebigambo no kugira ngo nitwebwa ningasho bundi tubyehuzya konkani ngenderizoba buri omwatereyo flashback n'amazimori kurunji aho kuraba buri omwe kuhekitinisa konkaje mvude yawe wishuka bintu bikaba bitabonire muturebere mbaranyo mwabazi mukamahereze kutuyamba konka kuri hari wakatambi kakagarre nyimo kabireba ukareba liriya nowe 2010 nowe rizoba mucheza mikono ugamba weza hariho ruhanga buzima ndebire nicheche icyo shongore kintu kishabira umugisha kugira ngo kize nari karenda abo kuba iki nikikombininga byona na karenda ho wabiterire so byona biri under this so igin project yawe ya mani ni manya ugitiremo buri kimwe cyo ruhanga kanyamba nata message inkurikiza nkajyango no bahujanga ariko nshi composing niyo nkugarira mutimba editing cyaterwa producer mu runjo utwine kabagambe news ya show tunes n'ikirungi kandi shamu cyakire abantu bo bingi bacyakiriye show wandebire cyo tikabura kuraba nembabazi okija watera ikitagurura okoma yakukirita kare ninga akaje kamba hiyo difference no kugeza aho mu kutagurura naco kacehandikira kwa kacehandikira Yesu yatayaye kikaterwa still those short tunes ya so omukweshongora nechiroto omukwesho nuriyo rahanga bwiro bwinjinyo ebinkushoboza no bujuriza umwe kandi rahanga no wako baje atitora mwana wanje tisheme kuba ni shongore kitagoro kukaranga naje ati mwana wanje nakuretera mu angwechi korechi masimo bibari nsima murebe witu kandi we kureba umweshongozi murungi kandi mutwe mumbuza kumanya riri wandu watakufayo abantu abinji bakabene bendane namba zawe nke namba ya business abo kuba nyina abahagizi nyina abantu nkamakunyabiri abintu banyamuteretere ririya na munonga abamwe bajya heru abinji bari kongamba jante muzacanoye abinji bari Dubai abinji bari Qatar abamwe bajya mu Uganda abandi ni bargo wanyu bukanga konka bingi uramwe no muntu ari interested najati twetere noishongozo inamba ninkugihayo ekinda kihereyo nicumu noshanga bingi abikoroma bagagabo inamba babugiye social media so abinji mbareba ngato kushome namba ngunamaro yes nyo kunya cyaro murefe yanje in fact tigakiri maro abinji nuko bakukireba konka in fact tigakiri maro abo kuba tugire kutushanga twashanga ku WhatsApp hate shahidi ngeri so inamba yanje ni 07 mushanjo 02 bitano nkaga nankaga nemwe ije niyo namba ya no mu Burundi
so family abana abo nobasa kubakuraho amanyaji interview abantu bagisha kugira aho wironke nyaka 10 baje mama witu ndaba mentioning amazina nk'abana banje mama bunyunyu bwanje nibakona ndakunda unonga abana bandi konde ndiyo muzire nk'abandi kuko ukora muzire arukunda abana bene uko ndukunda abanje nice so nabo bino mutawuni ninga barisinjira bari mu tawuni sinjiro mbaza yo charge ticket nanjire yo twagenda mu kumura ko rwo aha by the way kanchi kubuze life kumweshongoze nta stress emirimo ubwire bwawe bwo kuba free no bumarira ndaho no ubwire bwanje bure bwa free time yanje changu mnonga tinda uje mninza hanza free time yanje ndimara umuko wanje so tukatangire kugira ngo nakine mwamaro toka ubwire bwanje burunji imbumara umuka mbe no bwedembe ubwire bwo free nimbumara umuka n'uburyo muko mu matungo obwedembe nimbumara umuka nakweteje to expecting cyashongore kindi ryari ebyeshongo nyine byinje kitabo kijwire konkare kataze tupushingo wandebire cyo cyo kitegwa kurabaho shana kugira ngo uce mutayi muce mu space kibanze kike muri abantu wabirusa munonga umwamba burakucenga so norekurayo tinge jinja ndauce kuratsa ninkusima mujuni na ninkusima by the way miliyoni ekora nenonje munonga so nchenda moye muka breathing space na nabahagisi bawe umbeshongozo mu ba Western Uganda bo kweshongora nabo bariyo nibagezaho tinkumanya oyine muka role model wawe ninga mbona noreba mubyare arive azini ngo mbeshongozi ndetse Uganda yo no mweshongozo okura no yigomba cyo kubanza buri mushongozi wa gospel wena ni mwereze kitiniza yes cyo nakubasaga ecya kabiri ni nsima Mother Mary Asimwe watuberiro rutindo rwa gospel music ya Western Uganda akatutero rubande yaturiyo mbigere byeye akabanjureza keka gospel munayo Western Uganda inebasa ku turugayo mugosi we bari so Mother Mary insima sima n'abantu bakagire nyaka yona n'abagize banje bo tinde cyo bagamba niko kugira ndakatuba kahika mu kifuba cyanje konka mwene gihaga yona ne yayi n'aba business nimba sima ntine bugariciro abakunda music yanje abakumpa jiro business yanje je myenda konka music nimba numanya ni mu muresere nabe kindi yamawe mwebare buruwena rukumpagira buruwena rukurebesho byana abasaririyana atari buhurra akarigira mwaho buruwena rije arurebesho ngoro byanje je cya ecihamu kandi cyumugasere kandi buruwena rukungunda mukama munkundre izine rya Yesu inyaka hata mu music wasame nyaka imyaka 10 maze mugerizeho kandi imbabazi nito tujyabankore Media TV timu yona ya twatujine twatuineho MC Masheko na comedian Mr Life Kabaka kandi nabo bajangu tukabura kwerebera mweshongozi wito murunjo bakweta Lilian Live twatubina kamera kandi ko kunanbagambira muza YouTube channel ya Lilian ninkigaruka magundi mumuhagire musubscribing musharing mureka tutamuza beshongozi bitu ba Western na munonga bagwanire nyaka 11 tugire turebe ngo nabo batemba amadara at least baza nko mu level nabo bagire nka bwa billion 2 life etamburo mishi egari wagisigaye Lilian ecyumuzo ni ikireba ruhanganye yes namwe tambaga tashitambuza bigere kandi no mureba se barabagize bawe ko once again twende aba staka hendire reka bahabura beshongozi kandi abakutandika abo nababigiro babuze biyabaho then ubundi akaba inspiring nabo bamanguru baza kwikaye
no baraye batine top radio ninga platforms nkezo abeshongozi hina kubari ukwa ujatinde mbenkiwe mbenkaririya nabasa no kuhaburango icyo kubanza no kunda mukama icya kabiri no kwiha mu competition ma competition refu mu y'Kinyankore yanyeba abana kankorenka nankaka kwarachi icyo kubanza no kwiha mu competition icya kabiri no kuza ahamaju ukiha mu competition ukarinda ugaruka mu kwa mukama ukashoza music nkukora no bazo aha pese yawe etariye yaririyani etariye yo ukarinda mukama ukwaragarika for example nagambira ko ntaye unshoza icyo cyane cyo kubanza 2019 namanyo hukachi konka abantu abinji bakamanya ngo ndiyo mweshongoze 2019 so time God is timing kalenda ya mukama. Thank you. Abari munonga kandi koko twatubagambire twatumbaretire kandi mwe bari munonga mwongere kumuhagira no mweshongozi murungi byeshongora bitire kandi nanaye bakubuza oine yeshongoro no kimanye mbare hona teri inkomore makumi kangahe nkatano bayi kama kunyatano nkatano bayi togeshongo ati nchona ningambira no kutambura mpora ari 50 shanga to kumanya bishongoro nka 50 ashatu kandi ebyo 50 no wabitire musende so no kutambura mpora chirijo kajoti Yesu wabari estakizero kaguma no chumwanjura no chumwijisya mwe bari munonga bari abatureba kuruga twatandikira mpaka nebizo nezishaha kandi mwamwine ugundiye muswaga nyoki nkubagambira icyamana no kwagira beshongozi banyu uguniririya kandi no mweshongozi wa mani mutuye mu mbuza siriri yakhendera kandi ujya kusima no kusima iwe ndiye muswaga ankore media TV mwe bari ni totantwe numwimukaho numutweza platforms twansima mukao ko bushango we no embiza unotaya yerazi naka za channels za Kampala norebe byo konka ruhanga ko yakoretire ko kuba nanyenzino taya yananye ndebe bukufu West in fact hati noreba Kampala nbaza kuronda ako hati baza kureba nosa kurajya kandi kwenda konka good chance zino gine nembazi iwe tamburo kitera ruhanga we yatire ostam amina salute for now tureba no gundo murongo Yes Uganda we bare kuri program ekiwaba no kimanya niyo sha just chillinga kwasaga Mswaga promoter the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani